i gosti, dobrodošli u galeriju Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore, Montenegro Zagreb. Evo, poslije godinu i 4 mjeseca smo fizički na otvorenju, a inače na otvorenju izložbe u ovom prostoru u odnosu na ranije godine gdje smo imali barem 5-6 izložbi godišnje. Posebno mi je drago što je autorica naša večerašnja, odnosno današnja, Jasmina Blažić iz radionice našeg profesora Radaka i mislim da će biti posebno zadovoljstvo. Mi smo ga uspjeli nagovoriti da dođe i da nam po običaju održi jedno malo predavanje u najljepšem smislu o umjetnosti i nađe poveznicu između Jasmininog stvaralaštva, a i umjetnosti uopće. Ne vidim Sonju, nije došla. Sonja je isto iz radionice profesora Radaka, njena izložba je bila zadnja u ovom prostoru u 2. mjesecu 2020. Znači netom prije zemljotresa i netom prije zatvaranja zbog korone. I jedna zanimljivost, to je bila izložba gipsarnih skulptura po stolovima. Niti jedna skulptura nije pala ni na stol, niti na podnice razbila. Pokušali smo to vidjeti na našim kamerama, međutim te kamere su zakazale. To je vjerojatno jedan poseban događaj i žao mi je da nismo tu zagonetku odgonetnuli. Kako to, a inače su po uredima popadale slike. Ja sam mislio da ti je žao što se nešto nije slomilo. Vrlo je zanimljivo da u transportu se odlomila jedna skulptura, a ovdje niti jedna nije pala ni na stol, kamoli na pod. I evo, znači sad poslije godinu i 4 mjeseca imamo zadovoljstvo da imamo opet jednu autoricu ovdje. Drago nam je da je došla i da nam se predstavi svojim stvaralaštvom, a to kako stvara i šta, reći će nam naš uvaženi profesor Radak. Izvolite. A šta ću reći? Ovdje je pokraj mene moj đak, a moji đaci su uvijek poslušni đaci, to sam primijetio. Je to dobro biti poslušni? Gospođa Jasmina Blažić slučajno se pojavila u mojoj školi. I ja sam rekao, vi ne smijete ništa učiti osim ovog što vam ja pričam. Kako je ona došla sa predznanjem, sa puno materijala, tehnika, kod nje nije bilo to upitno. Onda sam ju molio da svu snagu, energiju i ljubav prema slikarstvu ispuca u te 2 godine. I dogodilo se, osim ovoga što je danas ovdje na ovoj izložbi, dogodilo se još puno toga što je kod nje doma u kući. Moram ju pohvaliti da je bila tiha, mirna i suzdržana, prava intelektualka u školi. Držala se svojeg svijeta i nikome nije dala ni riječi, a ja sam na kraju, kad bi vršio analizu tih radova, obično tako biva u školi, onda sam njene radove prve stavljao na vidjelo, da ljudi spoznaju, da vide koliko ima ta gospođa u sebi senzibiliteta, likovnog i talenta. I na kraju vidimo ovdje u ovom izložbenom, ovdje u ovom prostoru, ja ću poslije ići malo sistematično od slike možda do slike i reću vam da je ona tehnički vrlo brzo, savršeno, brzo imala u sebi. Ona nije došla neškolovana, ona je bila školovana, imala je u sebi taj slikarski nerv i brzo je shvatila od analize ka sintezi. Evo tamo onu sliku gledam, tamo onu grafiku, to je nešto novo ka sintezi, rekao sam. Naša Jasmina je, bit ću Jasmina slobodan i predstavit ću vas kroz ove radove ovako kako vas ja kao profesor shvaćam. Shvaćam vas ovdje kraj vrata, oprostite, tu kraj vrata, ovdje su njeni
prvi analitički crtež, crno-bijeli. Gledajte, ona je već se predstavila kao jedan odličan analitičar promatrajući predmete ispred sebe, bez ikakvog respekta. To mi se dopalo. Dalje, imala je ulazila je dalje u jednu potpunu slobodu, pa je tamo gradila svoj svijet. Bila je ovdje u vanjskom prostoru, na ovome Bundeku. Sviđaju mi se ove stvari, jer su nastale u direktnom promatranju ili po fotografiji. Ona je znala snimati neke stvari, pa je u kući dorađivala. Mi se u tim pastelima, suhim pastelom i tako dalje, to je vrlo zgodno. Ona rješavala te prostore i međuprostore slikarski. To je dobro po mom mišljenju. Ovdje se ubacila u jedan lagani crtež i malo ga je akvarelirala. Donala je boju ovako sa malo sredstava, ali moramo priznati da je to jedan urbani prostor, vrlo, vrlo interesantno riješen. Onda je lupila, valjda je, kako ona plovi morem daleko, pa se vrati opet na kopno i tako dalje. Onda je, počele su je zanimati ove hridi. I hridi su, ovome malo podsjeća da velikog francuskog slikara Moneta, impresionistu, kako je rješavao te hridi i onda je u strukturalnom smislu s ovim pastelima i suhom bojom meni vrlo, vrlo interesantno dobila od ničega skoro od ničega je dobila jednu vrlo dinamičnu, strukturalnu, likovni svijet. A ovo je zapravo opet grafičko rješenje. Učio sam i da rješavaju grafičke probleme, da rade monotipiju. Monotipija je jedna od jednostavnijih slikarskih materija i onda je riješila, pritisnula je na jednu čvrstu podlogu, pa je poslije otisnula i meni se ova stvar ovako pojednostavljena dosta čini slikarski iznenađenje jedno. A ova autorica je puna iznenađenja. Tako da znate, ona ima u sebi, to je ta inventivnost likovna. I zato mi je Jasmina neobično zanimljiva kao autorica ove izložbe. Ona je puna iznenađenja. Ali što se poslije događa? Morat ćemo se prebaciti na ovu tamo bloku, ovaj zid. Kod Jasmine, rekao sam, tehnički nema problema. To su savršeni akvareli. Znamo da je akvarel vrlo zahtjevna tehnika, da treba malo boje, više crteža, pa malo boje i ostaviti te praznine i tako dalje. Ona je tu eksplodirala, više kao muško, a manje kao žensko. To sam htio reći. Malo na glasno, prosti Jasmina. To je tako, to se događa u slikarstvu. Ovo je opet jedna grafika, isto mi se sviđa meni, posebna priča i tako dalje. Ovo su minimalističke stvari. Malo boje, malo crteža, ali jedna arabeska, jedna prekrasna dezinatura. Ja bih skoro rekao za kraljevinu, nešto zgodno. Ili ovo. Ovo mi se isto jako sviđa. Ovo su malo klasične stvari, ovako je krenula i ovo mi je jedan mali pastelni radić, tu jedan mali rad koji mi je vrlo, vrlo zanimljiv. Ovaj je tih, miran, sažet ovako u nekoliko mirnih, tihih masiva, bloka. To je naš kraj ovdje, naše Zagorja, Prigorja ili kako se ovo zove.
Ovdje je već jedan prostor unutrašnji, malo mrtva priroda, malo ovo, malo ono i tako dalje. Ovdje je rađeno po fotografiji, jako mi se sviđa, to je minimalistički. Malo crteža, malo akvarela i ovaj crno-bijeli crtež. Gledajte, ja zapravo kad pričam o autorici, ovaj puta autorici naravno, zapravo samo bih želio da nastavi, da bude dobrog zdravlja i da svi budemo dobrog zdravlja i drago mi je da smo u ovom klubu da čestitamo ovoj dani. Prije nego što se autorica obrati, željela bih reći da će snimak ovog otvaranja i izložba kao takva biti na YouTube kanalu, a adresu, poveznicu moći ćete naći na našoj stranici Crnogorci Zagreb. Biće za neko vrijeme stavljena. Ja bih molila autoricu da se obrati i da nam kaže koju još ima vezu sa Crnom Gorom. Indirektno, direktno, jer mi je i to zanimljivo. Ovako, ja bih vas najprije sve pozdravila. Drago mi je da ste tu, malo smo broju, ali u najboljem, jel? Zahvaljujem društvu i udruzi Crnogoraca da je i da inače prepušta ovaj prostor za izlaganje. Čujem da ima razne priredbe tu, pa kad će biti mogućnosti, onda ste pozvani. Jel? I najviše zahvaljujem svom profesoru, gospodinu profesoru Franji Radaku, kojem je ove 2 godine, odnosno sad je već 3, ali smo slabo radili ove zadnje godine, puno toga naučio, mogu reći čak da zaboravimo tehniku, on me naučio naći u sebi ono što bi prije precrtavala iz prostora. Znači, nije više impresija, nego ima i malo ekspresije. I to mi je drago, jer sad smo u godinama kad lako naučite precrtati ono što vidite, jel? To ste savladali, ali pronalazite u sebi neke stvari i njih iznosite van i onda nastanu slike koje i vas isto iznenade. Tako da sad opet u etapama nekakvim ću probati nešto drugo raditi, ali bilo mi je zanimljivo učiti razne tehnike. Neke tehnike nikad nisam prije probala. Eto, nadam se da ćemo se vidjeti još na nekoj izložbi ili nekom happeningu. Evo, molim, došla je Sonja, o čim figurama smo pričali, odi k nam. Gle, još samo jednu rečenicu. Jasmina me sada posjeća sa cijelom figurom i ovim cvijećem na Šagalovu jednu sliku. Šagal kaže, kad prestaneš drhtit, prestao si živjeti. Odlično. Evo. Hvala. Evo, a još ću dodati, Jasmina je, pored toga što je inženjerka građevine, piše poeziju, kao što ste vidjeli u katalogu, a piše i prozu, znanstveno-fantastičnu. I molim je da nam otkrije ovu vezu s Crnom Gorom koju je zaboravila reći. Ja sam u grupi hrvatskih autora koji su ušli u antologiju od 70. do 2010. kad je zadnji put rađena i redovno pišem i objavljam i uvijek sam pozvana na natječaje u regiji. Natječaje u regiji su natječaji u svim bivšim republikama naše bivše države. I mi pisci se do 2020. smo se uredno družili na raznim tim sastancima. Poznamo se skoro svi i ove godine smo dobili iz Crne Gore, iz Bijelopolja poziv za isto izradu priče, za zbirku. Najprije bila o Ilirima, to nisam stigla, ali sad je bila, odnosno sad će biti zbirka koja se zove Virus 21. Poslala sam priču, ušla je, priča se zove Nagrada
ima jedno 20 autora, bit će vjerojatno jako brzo štampana, pa ću probati za vas jedan primjerak nabaviti. I moja priča je osveta Billu Gatesu. Odlično, Eto, odlično. tako. Kad ne slikam, onda pišem, bavim se izradom nakita, volim hortikulturu i tako. Nije dosta. Eto, hvala vam svima i pogledajte slike.